Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Talukta Chan Mabamna Tramnog Chari. Matamatang githolokpa tungan ba isu singi matangda kananaina na ba semzariba platform. Northeast Taluking asi thamzariba kanaba topic di. Nagagi LAMDA SoO camp THAMBA YAROI. Wafama sibak aikuigi Nagagi kuigi organization ama khakna fogdokibani karigidamak tagi fogdora ibano habigi potsida kuigi haukiba jungi tang tarataru listing ani kun mga sada koi Ministry of Home Affairs samadi kuki jo insurgent group koi SoO da lariba koi group sing saka mo koi ba understanding amakak koi sign tong nakiba understanding amakak leina kiba leina kriba understanding che kaino habam tamda koi manipur da koi valley area da habitary media dominated area da koi SoO gi camp lariba se 14 numbers of camp ni hosik designated camp lariba se masi koi 7 da handara kan 7 se koi mafam sing se hong tok pa habitary koi hana lariba force da gi masi gi matang da koi understanding amakak leikibani hariba understanding je koi kuki jo Frup ki gangu dagi kuki SoO group gangu dagi hariba understanding sina masi pra finalist tawdri makoy ba masida karam mamong da tawbe abagi having ding matang da khanagani haba poti thami but hauzik lai base hariba camp masing handarak paduga leiriba mafam hanagi media dominated area da leramba camp sing sa khogi naga dominated area sing da leibagi pot amakhak yarak pa masida khogi Foothills Naga Coordination Committee FNCC na masigi wafam sida yamna kanna yaning da ba condemn torokpa amadi akogi warning forward torokpa habitare masigi potsi ko yabang amo habagi statement am khak tholakpa higher organization sigi site gi karigino haba matamda kogi mamang takta so kogi naga taba area singda kogi provoke tobagi kugi singna provoke torakanda kogi crisis masa thoki bagi paw koi makna dum thengnarabani khudamoina harabada koi konsakul gi thogdog dum leikrabani maramasina makoina dominated area singda kogi SoO group ki camp se thamak taraga de kogi hanadagi provoke toraga leibase hen henjalakani maduna kogi thoning daba kogi crime crisis tholokpa yabagi pot lei maramaduna haribase koi yabang ngamloi aduna masigi matang da warn tokibagi potni leibase mamang thakta zo hosiki SoO group amadi MHA ga yanakiba kogi designated camp sing masing handabagi posida kogi sail ka gi site gi SoO masigi matang da yaring da bafong tokiba su leirabani laksaningi ba pointing asigi dialog ta khanaga dori base kogi nagagi lamda kogi SoO gi camp se leitara ga di masida kari consequences solakpa yaba site nagagi site ki organization singi maikedi gi SoO masigi matang da yaring da bagi fong tokbus mam leirabani na masigi matang dani Nalena bada sarugya bina bai kugi studio election dunai biri bai expert panelist man saktak chige ahan bada army veteran kugi colonel pamung sharatni pamung Northeast Window gi studio da taram nok chari Anisuba panelist kugi UCM gi secretary general obiriba oza SHANTA NAHAKPAM ni oza SHANTA NAHAKPAM yam atin matam gi manung dai kugi studio da join to birakani ahum suba panelist IMPHAL Times ki editor obiriba oza RINKU KHUMUKCHAM ni oza buso kugi Northeast Window gi studio da atin matam da join to birakani ahan basai pamung SARAT dumak lecture ge kugi ahan ba wahang se pamung kugi hojik leiriba manipur gi me ahum dagi thoglaiba crisis habitare masisu SoO da leiriba groups na makogi ground rules sa tugarak padagi tholak pani hamse miyam na loina ba khangnara bangaktani but hojik laiba poti SoO gi camp se hana 14 leram badagi 7 handarak pa habsina kogi Ministry of Home Affairs lawrai ba makogi decision masi akogi SoO gi ground rule tugarak ka makoina crisis holak pani na masi hantharak pasi afawa khongtang ni hana lobu yabra aduga masi hantharak pasina akogi mamang takta su kuki group singsina kuki militant singsna haiba tare akogi separate administration gi demand se tawraga laibani adubu hojik Ministry of Home Affairs na center gi site gi ani sigi marakta understanding amakak yana ki basna kogi praja singda yamna nungnangba kogi wahang sing tholok ba habetare ko karamba ground da yanari banu habegi posing hosik lai pese ba mung kamai thamining ham leoina ahan mokta da ngasi yembiri ba khwai ki pipo aina ko nongjeri amasung ikai khum no bucheri aina paneamna manipur mafum kya da amasung khabar de ijere SoO gi maramda adu ayamana khangam do SoO gi maru point khara dang aina kem shifting sigi mamang de khata hajege ya halam sign go bi pass have 2005 na Indian army ga adu ko kuki militants ka sign to ni 22 August 2008 na government of Manipur government of India and kuki militants sign to ni ba moi kuki militants kunthra mu lei manungda kun manga na sign to ki bani masigi maroi ba kaino si ai point ong ko teng hajege i halambada
kuki militantsina law do land si honor tawgadaba Indian constitution si ngak na satgadaba amasung Manipur ki integrity kahan ba yati haibasima yalamba wait preamble ki second na kuki militantsina violence amata tobu yati moin unlawful activities haibati killing injuries kidnapping ambush toba adudagi extortion paisa munba adudagi arms public da puraga chatpa yadi adu fine amun tax se lobsiga yadi ahum subadana security force haibati army ne paramilitary force ne state police na moi kuki militants da akoi kanu operation launch tobu yadi ba no moi kapi yadi ba si dai da chu da joint monitoring group amar yauri masida yauri ba si akoi home department ki commissioner oblique secretary adugi IGP rank da Manipur police ki si kanu gi intelligence ki hoige da ba adudagi army lere ad CPOs lere ad minister of home affairs ki representative amasung akoi underground group sini masi sign tonari base chai amamungini adu kadar amata akoi gi manipuri mafam amata moi operate to biya dit moi sala kholaga moi ka khot pasi yati ade moi sa tawri basi ground rule na hoji hai ki bato masi fazana implement to godam ground rule se chugai gati shu che adum kaino extend to the biya se yi mong gi to ni na ade atopa mana masiri da shu sina paisa puba adagi moi donation loba kani mo yati adagi state government se da ground rule ki responsibility pieba masi ground rule si moi na chugai na sapra chugai de brasi masi government moi Manipur government lere adagi kem singse aina ngakpati si sidana kem che moi decided and fixed for 7 kem saiba kem taret khakte ne ba chi di inner city kem taret khakina hoji tara mari sina sida sign tor bi IS officer ni chief joint akoi gi home commissioner secretary ni home department gi aduna si line amadana 7 games choi gidam ni haina paramada 14 designated games na ai kar mano khangdre masi kar what IS officer na ko man sign tor na khangdre aduga makoina national highway si block to buya di si yauri national highway si block to buya di hoji national highway block to sibo kuki militants na tawri rantra kuki moi parja nakandel se masi masu it is 0.4 consideration ne adudagi makoi leasing che moi card list of sing se akoi CID department da moi identity card kari ga loine legadabni moi moment se KMG mapan thoke hadate ti moi approval ma che joint monitoring groups de permission am change adun tha khudingi si army ga amasung akoi ga asana police na check tawraga moi report se adum pigadabne aduna nomai sing sina double locking system da show mana army na paiba aduga moi KMG ma paiba aduna no any cadre se nomai accept sentry na tan nomai mu paibi ati ain makha tabda ain hajening bana kem lari basi ayo taje 14 si chiro chanpur da mari lere kem mari lere kampu with the mari lere threshold da kem ohum lere adi chandel da ama adi technopol da ani le total kem si tara mari ne ba masi ki maintenance aina sum aina khabar si jegre ko 600 crore to 2,88,000 lakhs masi yang ro paisa ni moina piri basi masi kadar amam dal palising mga pe me hoji lising taruk to yokre plus makoi the maintenance grant na koi ki kem sing ji maintenance grant chi piri ba madu the amount fixed of the aduna moi gi militants sing the piri ba paisa si yang ro paisa ni adugi matung la ina hajening ba mana chugi ground rule se check toraga makoi na tha ko ni check to report chi pi ga damne ade ground rule city masi mayek siang na takre thar me 2023 da makoi na sei train ban gi matung na sign dor matung da moi na pangthok ke thabak tu na ground rule se check to te hai basi mang aduna yam phajana adum kaino takra bani handak no moi kapi basi ground rule se check tor magadi moi strictly follow tor ngam di moi khugi militants na mai te da thar me 2023 da no moi kapadrane kapun thokti aduna 260 sigi basi makoina adudagi yam sathi ba mana
masida sign dong ki ba group ki manung juda Indian national nataba Indian citizen nataba British ki citizen war maga adagi British koi Burma da ex MP bu war me haba majuda sign dong ba yaw ki ba masi akoi na check to hode masi yamna government ga soiba mani aduga angak ba amana kuki militants in not a single round have been fired against security force no way madu mo kap de ba militants in duga India government ga Manipur government saruk togi handaki aina sum yeng jabada chief minister ubirambam na sumain hai chu sign dom ni do akoi gi shanti program na peace program na hai ba aduna 2008 da sign dog ne Manipur 2023 da yam chaw peace am puraga angang 200 isa sing 266 gre 60000 na displaced within lari masi Manipur ki chief minister obidu na khanbiro kamaina tawraga sign tawrubono aduga kamain tawraga peace forapono do adum khanbiro masi dai na hajara roi aduga masi karam mongda akoina ngasi Manipur da wari base ngasi wari base chu agreement sin main cause ni akoi gi matam digi sign tawbuda famnai ba sing si IS officer ro minister boro amo boro moro vision ambu lehute long term planning the kari tholka ne khang lukte khanda bangam gite IS officer ro su minister ro su or su moi education gi mangan chu yaw gite corruption ki aso mahik ngangtin oitana ek sign to hadu tungro kari thokwa admaina to bati thoi bani ngasi parja wari ba se masi su sina wan bani asida 100 to 100 chumba wafam ni ko aduga masi anga pamana hojik sign to nei haye 15 June 2025 Delhi sign to Minister of Home Affairs ka kuki militants ka Manipur government ki representative yaw khara hanadi miom group of sign to na bani haji group ani na sign to ga Manipur government na 29 February 2004 da Manipur shu lok to en assembly na pass ro India government khang le Indian Manipur ki government ki decision bu praja ki decision bu assembly ki decision bu India government honor tawte basi karamba akoi ki si karamba makhan ki lengang no akoi bu kari wena India government karama ubirin mo si ai wapon si thamjeningi akoi ni ya de bathaba topiro kopiro ai si makoi da kaya kan hajara basu tabi da basi ti kari no hai bo wapon si sai thamningi aduna kuki militant sing sina atamna na akoi de no moi ka pho basi kari gino shu argument to khoi thokle pangal traba mase aduna hojik 2005 to sign to kiba 2008 to sign to kiba se hojik BJP de le de MLA sing se matam de ki Congress ki MLA na yam bani moi Congress le ramani na moi na khangdi ai ba yad we ba masi akoi di matam de da hojik BJP na government time de bom thokte Congress time de bom thokte aduna masi Manipur 1949 de na ngasi bok do hali ba se Congress party mo BJP party ne masi madu oi bo wapam ni adun national party na Manipur Bajasi hauji Manipur Bajasi maitai maru na atamna na maitai si muthat to ya bi mong da stage leba masi akoi ain hajini mudi apilam to tawjani Manipur de leba parja khudi mangna akoi wakanong ta khandamina si akoi wa ba ya bangi wari haba wa masi de na kari wa ka de le ba masi akoi India government su ta tabi de bi on akoi hajaba non jaba aduga si hoji national highway thingjen ba si moina kari su hoina khanbi de masi India government thaoina sinba plan amada ne ba ko hoji akoi da oi de sing se su ki EMC kari no haiba se akoi na khangong de ba amisa nan ta hai gi kuki si bana maitai si bidegi hele hai aduna di masi iban amisa ji he is in favor of cookies aduna yang clearly ta ba madu haibong thopo afam la ba home minister moina mana adidi one sided mo ori banatra haiba aduna akoi na ngasi cookies in separate administration taliba se su si sign torum dri talak tab si ay cookie len taliba su sign to budeki ne su si moina lo thopo su ya ro hari akoi na moina su si lo thopo su ya ro hari aduna moi demand si moi the very long term planning ne akoi na plan leita ba aduga moi na plan de lehoba masi de ni choi di basi aduna akoi na pami basi di karino haiba kata bati karino
हौजी नागा Foothill Coordinating Committee and FNNCC na moin talibasi kugi gi moi camp tare se aji moi shifting to ba da moi village manak thambi rakanu haibane ba aduna village manak thambi kanu aduga akhoi na hari na maitei gi village Foothill gi mayang sida moi de slap thong na thambi haiba adu naga sing na hoji hari ba sina makoi manak thamabati another third me gi problem episode to 2023 ke tumaina adudi hena sathi ba adu ma tholo oy tholo kani haibani aduna moi gi cookie sing sina naga village karada longsai mungnang tumuyon kulen adu yai phongchau chati pung amasung atopa villages khaya da moina kana si attack tawraga moi naga na cookie sing loksen na honari ba masi moina government hauji appeal tawi aduga moina nomai ka ba khopre sisu akoi manipur government action nam lokte adu moi kanona su government central force action nam lokte ba maduna di hauji hariba village naga village ta moi central government na mateng bangaga KM sing je manang thang na bagi plan ne moi tok to se adu di problem se akoi sidai da plan do de gi amuksu problem hen chok thok ba moi rak tori me masi akoni kitang wakan khandani asi matang si hajaraga matang si first round choi de losin jage okay bawuna yam phasan thambi kre su gi matang de so khoi bawuna su yamna marik chumba khoi details ba pot su thambi kre ai anishuba wahang sai oza RINKU ta maglak charage oza hojigi hari base khogi Foothill khogi FNCC na phongdorai ba wafam se khogi hana digi hauna ingna chikna laimena rakpa khogi kola peaceful coexistence ki matang se masi hana khogi lengdana thamgi hai taraga di khogi hojigi camp sing sa khogi naga dominated area sing da thambi rakanu habegi posini hojig lai base thamak taraga di khogi hana digi sha hongna naga ta ba area sing da khoi provoke to bagi pose to bak lai kre koda mon harba da konsa khol gi thodo khoina thengna kre aduna makata na sugum se torok taraga di hena choba crime am tholok pa yabagi possibility yamna wage habani mamang to so khogi hojiki lairiba MHA ga su group ka understanding am khak leinari ba se khogi karamba round da karamba ground da kari harga yadaraga tawribun habagi pot sima so hojik prajam yamna yamna khang ba habe tare khogi mamang da gi so su group ko ki militant gi oina de khogi kari guma posakamba mokhoina yatar di madugi khogi ona taina bada pot ama khakti mokoida phangna ba khona ba haiba tare khogi mi phaba mak to boy tar sam khogi thadok pagi pot amuk khok so khoi mama da sutengna karmen edu tari karamba ground da karamba wafum da khogi understanding se leina kibruno haiba posini oza kamai thamini hoi mokhoi wari sana bada dugi report amak hindu da thokibado adredu da closure of 7 kind of designated camp committee can haibagi headline would be mayam si luna thingin gadarona thingin basumatik jabo poti oiba id camp tramri habagi milisingani chani ka pullaga lebada adu punbagi camp tramri hangba si yam karamba phibam da hangan grip no kai so koi sinani ngai oidena ko adugi closure of 7 hana militant ka kari designated camp haibu da koi si kitang government si India government si karo gyan khara tarabra na khalubani adu madugi manung de yauriba details to pa matam dati relocation of relocation and closure have never have the moise mu relocate to gidu dine famada aduga mi sidi naga tabon famgi wanga tanatre maitei tabon famgi wanate civilian jingna leiba civilian singi magi chatok chasin tawriba fam sing aduga moigi khoigi peace maintain tawraga leiriba law enforcing agencies singna matik sana ngaktana leiriba fam sing sida khoigi civilian gi fam da yan line access to be from the game sing si relocate tawrak taraga di madusu afaba keno natte haita highway manakta khoigi hujik keno designated game hangjil lambagi wafum lei aduga moina hangamiba designated game sida mi keno se khoina pathok matam da ko tram risida mi kya khoi pathok matam mi cham khai gumba adumaina thunge ba leiba mi cham khai sumaina thamaga moina thammi sik kari maram gino haibasi khoi da yamna jingnaba haitare jingnaba pot ama lei aduna relocate to sida nagagi wafung ngaktana tana keno gi khoi gi masidi makoina
punna game anigumba hangdokpiraga haidi planning de ko kayino da UPF habam leire keno habam leibanina punna game anigumba hangdokpiraga hoi at least se maribo harase aduga far from the inhabitant area residential area yamna khoi mafam amada moise pulap border gi federal gi ama manak border side thambiraga tautar gadi moigi instrument of kind of peace ne hariba se su ase instrument of peace ne mo nyap kana describe to ne definition the p ne instrument peace to work to na badu tawiro aduga doi daga tawrakanda mo chingdu security force so yamna leigraba mo di lising ani chani khatani ham da leirido adugi matungda ground rule gi matungina mo da inaba akhoi new recruit to yaro haribane Kulai purga tax lo yaro illegal mama ground rule de yaro mem du kai ga leiri ineba du ineba harise aduna ground rule su thugai dana ba game ani ahum ba mari bhau maximum da mari bhau do piro milising ani chani game yam ne gene aduga unnecessary pisa su bari chali dana game yam hanga ni maintenance kya adu ma phibam ma da lakadra ana adu ada area adu da lagadi phagani kaina koi khalu ba poto pon onabada hojiki game singsi mafam chaba hena khara nungai gada mafam do hongbagi phibam de lagadi madudi compulsory kanogi wa tatre nagagi wa tatre mite gi wa tatre leminari ba manipur leiriba community khudimakna madugi du da oppose torok ba hibasidi mahuksa ne haitare ada masida wari game closer and relocate tobugi wafam palli aduga moigi yanagi bagi wafam kari de yanari no aduga moigi ground rule thugai gi ba me abduna comment to wa ground rules review tawra kanda hanagi mi lobo yaroi hadu hujik tv bhari de hengali den se hengali isne kamai to ka sigi ofam singsi kai khanagi bno ja khoi kai khangdabni na maswai da jingne da bangam da ba de manipur si akhoi ani thokpagi phibam da lakadra ka haibagi maramdi masigi potsi hujuji laiba akhoi anobu governor ama thare isi masi yamna experience laiba yamna haisingba aduguma mi ni ha Kashmir gi problem si 370 abrogate tawda magi masi instrument am oina yam kano tongna tawgi ko aduga Assam gi Bodoland Territorial Council sembada magi government yam chawna leigi covid matam da su leigi mai pakhi mana tawda haibadi mana solution tawe se thugai tawne manipur su khogi sigi kano sida solution tawe haraga sugumba khogi wari sana su da wari sana khalakpa aduga sugi apamba rom da sakhalakpi line am utaragadi akhoi masida sida harawngai kem oite ta Okay, yam padan tham bigre khoigi hana degi sauna khoigi su group tar lady basings na ground rule to gala padagi manipuri crisis se thorok paso hoki bani aduga khoigi manipur dagi separate administration gi demand su talaga su lady bani adu itaraga de husik lady basi karamba ground de yana kibun habi gi post su adum chingna ningai di oraga lady baye oza santa dalak chege oza out of 14 da khoigi 7 se khoigi mapum hongdopagi wafam da understanding ama khak tongna kibani masina khoigi cookie na yakri basina kari ground do habi gi post masu dum mayam dum chamam naraga su lady bani masigi marumda kari demand taronga do habagi posiso adumak chingnarga sum lady bani khana ki ba understanding gi tawna ki bagi meetings da khoi manipur government yaw ki bagi pose hu supa bada khoi gi kana tawde ku su group ka MHA ga tang understanding ama khak sign tawna ki bagi pot ne oza kamai thamini khoi na khwai ga ni ko phagi ma le ji su gi wari la kan da ba lami india gumba lami achuba world gi first second third kind of machine table yaw ma do ba Lami मैम की मरता community based लान खुलाई पाइखलगा मोई political demand भंगने ने ना लान हो रही व कांगू सी अमुक independent लान मी में ले बदौना operation of suspension का इन्हें sign तौरगा peace talk का इन तौरगा ना वाली छानरगा मोई की designated camp का थमक बजे सी इंडिया ना नसाइगे government of India ना मसीह ने government of India वो यम हुन में वाना तेको मसीह की condition से government of India ना नसाइगे लमदम सिबु constitutionally rule to ba hita badagi mayam moina study tawringe hai tare manipur se ko in to lamno kana khundai history na kai no moi se ko ai them ni chatum no kai pi ni ga je moi gi formula lai ta badagi matam launa hona bada to ba drama ne na ai lawe hai tare masida yengwe ai se kai no ga na ai hanjan jan no mai je ni india se tribe se 750 gum ni lai je scheduled tribe se ko adivasi ai je se ko Adivasi 750 is Andhra Pradesh ta Chhattisgarh da leriba adagi akoi Uttarakhand swai sina mu Adivasi gi movement je akoi Maoist na ya matawe
ada Maoist ta uliba nature si kaino hai kana India government se am proud feel to jai ngasai Maoist 20 hat khre kun hat khre ngan mak CPM gi Politburo na ngasai gi moi gi Maoist leader chaw ma hat ki badu moina haraude Politburo sina open condemn to rai ne ba hadi CPM na ko hadi political parties na CPM ga ki Maoist ka samnabdi oina moi adoi ta su adumaina mi gi movement na namdha badu ga na to rai ne ba Mother Tanzania, the kind of Aganda. Karigumba, Indiana, Toriba, policies, and Northeast Yang, Miang tribe to Yang, Miang Sekayuma, Chhattisgarh, Nagi, Natraga, Uttarakhand, Natraga, Andhra Pradesh, tribes in Zinaga, separate administration, Piu and Toradi, we faced Ongam Doribasinda. What in the way I say, I sing on it, Toloya, and Nelly to go. See the Gitamaga Torcadona, some Maoiski Moments to Oga, go tribe key, sub tribe key, Waribu go. Adugi, Waiba, Hosumunum Sagala, Siga and Toradi, Kukina Sagaleva, Nagana Sagaleva. Adagi atopa tribe na sagalaiba se si tawai haningai leiteba si ma point number 1 ko India ne am hede ko idene se moi hoji Maoist katang thengnari dana chawba Maoist to pak san sandoba Maoist to ama katang wei be thengnaba nuai ne ba hel Manipur di hato ko su yai ko Manipur di different group ka su group ai je KNO KNF kadagi adu ana mayam adu de hendok dana mamang na meidai la lo mayam ma le ramba KCP mayam su tawi Kadagi Hosi Anova, Koi su UNLF ka pistok tawale, NSNM pistok tawri. So many pistok, so many demand. Mainland the porke the I Hona Draga Kariki, so many demand over political demands, everybody political demands under the Constitution of India, the PBA boys are public demand not political demand public demand political demand political demand is the Amoigi si public political demands going together. Public na maron lolak tabida leader amani khaktana any room mama either firan ma paega natraga numayam paega natra background nam thamaga lolak ka toineba public tubu magi power in sin tabida magi political position sin na tok toineba hada nuai trisi kain waganda su kem si kari maram gi designated su kem sendoi maram se kaino questionable am thi weba habdi illegal na budi lauk taba akoi suspension of operation hai je nomai kamna bale pani haira natraga ngasai gi moi suspension of operation hai ga di ngasai moi gi su gi organization sing du gi oiba moi gi demand movement do wari chanare aduna moi demand do le pani haira noi demand do suspension of operation je hek tau hyuma tamda government of India gi side gi di any operation je lepaga moi gi poto politically study tau she na hai gi approach malakanda Nasagi organization singuna among Asagi suspension of operations Heklebaga Moina Government of India say Gani Moina Hive the Lointar and Highway type the Amu Torre, she like we am tea never. Anisu in Dumpling is a Kaino Hakanda. Once suspension of operation the Uragadi ground rule Mayama Tamamina. Why they have organized areas to be kept with designated camp have some questionable whatever. Sugi team say why not in battalion of the Manipur gi lalobane na moina Manipur leba tribes gi khulai pai bane na tawrabna why not in Assam kano MR gi battalion gi manungda with look after under some CO natraga kananumagi command gi makha da karigi thamde why you do not create the suspension of operation gi negotiation je government of Manipur with government of India gi home department yauna tawbunina why not create a designated camp under the command of one CO and another state ki laiba can say legally armed group arm can say kani akoi law agency singji CO singjiga pull kanda samna da second MR manung first MR 7 MR 6 MR ko 3 IRB 1 IRB second IRB sigi manung da kari gi thamde si thamdawai maram kaino si thamdrabanina kai tawre mogi movement se akoina control taw ngamdre movement control taw ngamdra ganda kai thwe handagi lan manung da swai de sudum maming thadana khotana mayam thongna bu ugre asom da chingna su open oin thongna bu ugre adugi reaction na kai lae nahawai leiramdraba loigraba mayam amu hingalakna koi gi government da kok sabo ore praja da su kok sabo oeba originally peace talk natraga su se tawre haiba taragadi masagi su tawriba natraga peace talk tawriba group to nasu masagi oiba mental discipline physical discipline and political discipline je maintain the odam neba ada lamhenba organization lady basing sidi khulai pai basing sidi su da mainly yanari se
ai knowledge da sum aina lalambe chumambe subject to correction ko moi gi leader sing du mapan thokpa matam da only adugi mi sing do chappa matam da mahoi gi oiba open bai ba da ba du su khulai se ko sai moi gi safeguard ki oina security gi oina magi maga chamina ba ya ba magi loina ba khulai pai ba mi amani ga ri chappa yaram gadra adu natana troop by troop ka thoga khoi gi hujik ka ngasi ga nomai ga kapsal leba sumaina suguma adagi ngarang han keno da ga uri ba khoi gi keno da keno sona kan iko sona kan da tawda khoi gi video da ga uri ba uniform ga set na khulai pai ga patrolling ga chappa gi sigi rule sidi ai wa khana ground rule da yarom moe ba si control tawda ngam doi mong se only one method ne se lai se they have to be designated under a legalized camp of some battalion army battalion ama natraga kanagumba IRB ge battalion ama natraga MR ge battalion ama gi manungda thamgiba taragadi moi gi thokiba amadi changak pasi record taw ya ade bako aduga thokiba natra changak pasi record taw ya ni adui mathakta moi gi khulai se under some locker or ko strong room amai manungda thamba ya ne ba adu moi de issue taw khulai se kya no moi ne extra pai khal agadi kamain taroga thingbi ai kalai dei lai no adugi scrutiny le ne ba even moi gi paisa pi base government of India na paisa pi base ba Home Department na pira ko paisa through some kayani ngasai designated ke manung le ba commander sing do CO ai gera nangi nataga reason du gi kano hai gera IG ai ga DIG ai gera ko adui manung da pira kanda ops ki kamu du ga punjal laga magi oi ba kano ground rule se ngak na ba moi gi movement se ngak na ba adugumba ngasai gi su gi organization sing du gi moi gi members sing gi total number of people in the designated camp, number of people outside, number of people who have taken arms outside, number of commander moving outside si record se loi legedam ne ba si soi lei tabida India go mena kari maram gi any area da sida naga gi mite gi adu gi haib leite farsaman manung da su na wai naron mam center to ga na ya ma moi manung da su dum na wai tham gi le mani ai wakan da ko ai ja south le ram be ai anywhere le be ai ba ko moi na tham ba ya ha ba go mena le bi ya han le be ya ha ba sa ga do adu de le na kan da law and order ngak pa sing nuai adam ne ma si example ma ai na wai akoi gi tha ka bi ge le ma do tha ka bi ge le ma akoi manipur da nungdang da akoi gi yum sing da changa ga army na operation to ma tam da mamai khum mi gra pora ga akoi gi yum de ga akoi ga se ching thok thana to ga na mamai khum nu pa da mamai ching khala to sa ka bom sira na ga na te ai thado ma do adu gi level bo dum operation to ba government na ngam he hai tare na du oi tare adagi su kem se open noin tham bai mangja ba se akoi lamlai rom da na wai ma se aina party memang pala di moina warau gadra ko KCP ki group am le me ba lamlai da ko lamlai sona kanda lam yam hele na miyam jang na mai thado khib le ba masi aina party du hun bai di na te ko aina haijari je su gi game je open noin tham gan da ko lekai da mirak ta thamma ta masi kuki na gai wa na te ba mai te mer ta sudum thoi akoi valley gi police ki strong room le ya ba se kano da akoi gi kai ba si gi mayam simayam namna hom do adu gi matak da asam rifle game am le rim ne adu manak no ma da ge so da game am le ram ne ba masi game si akoi gi lamlai gi khunja mayam chang thuga ga madu le hen gi dram ne ba ko masi gum ba problem se naga area da le sudum thola kani kuki gi area da civilian marak da thamma sudum thola kani indigenous any tribe ki area thamba ya de se ko any maitai khungang na thamba ya de government na masi akoi da headache oina ba praja da headache oina ba noi gi political demand se noi da dum bounce tor kani ha ba utna ba adugumba strategy moina sinar gadi su sigi meaning je akoi da meaningless oe ba su sigi wari sa ma tam da pisto ki sa ma tam da praja ge interest kai no je government na yam mun khang dam ne adu khang ga da su ge gi designated area se any battalion am gi manung da lehan ga dam ni battalion gi mapan so thon be ya de adu battalion gi mapan da thokke haira gadi madu gi record to anytime home department anytime any media na anytime any public na RTI tawma ta madugi information do chapchana tang sukta khulai suk uniform suk aduga strong room da trang sukta noi maru suk khulai suk akoina moi la koma tam record to do chapchan lei na tra lei ta do pingam gadam ne adu bong ngam do moi na kari isu no ai se si ai ham around the thamjai okay amasa mikrai ani shuba around aroi around sai pabung dagi hauzara ge pabung koi gi su gi matang se dumak akoi gi manipur gi crisis se thokpa horapa dagi so hongna ngasi faw da dum nei naraga su lai ba ngak tani koi gi khara amana so khogi irang se thom da taragadi shu gi maram da hauzik miyam da aware ore ba se khoi oram moi habagi potsu hojumak lei da badina te adubu lokhatpam thokpa steps sing se khoi gi mari lenba department na drug authority sing sina khoi gi khoi gi under control da thamba ngamak ta baduna ground rule se thugaira paduna ngasi gi thoning da ba crisis se tholak pani hoji aduga sarakri ba khoi gi meeting understanding leina ki basida khoi gi abrogate tawbagi matang yaude aduga extend tawbagi matang so yaudaba makhak lei adu dardi hoji
any agogi naga district na dominated area da khoi gi thambagi wafam lakpa any maitei gi dabu oitara so masi oitara ga de khoi gi oza sandra so am phasana thambi kre gi any khoi gi praja sing na khoi gi leiba mafam sing da leitara ga de khoi gi maduda thoning da ba tholak pa ya bagi consequence me am leiba ai tare ngasi makta so khoi gi fubala da khoi gi attack torapagi matang su akoi basuma adum phong saraga su lari bani adu itaragadi asugyam na khoi ground rule thugaire lam hele to hele hairaga lei taragadi hausa fawa da abrogate tawdri basina kari gino aba wafam sine pamung kamai thamininge ai hajning badi hojik chugi agreement si sign designated camp che masi ground rule se amta ngakti haibasi akoi loina makhangabani hojidi social media da moin tawri bising se moi thagalaga akoi utpa yai praja khudimang si bhab tarani hoji ichan pa santan hagituni masina appropriate oibati authorized army oiro asana floro aduga manipur rifle oro masi kem manung da moi 2000 muktani masi phajana tum control tor thamba yai masi to asi nagaland tawi naga hostel singkir surrender torga moi BSF te absorb to wi battalion ma create to moi ji hoji yale mai ngai di shu hari ba si is fair ha na to ga shu la kadam ni madu the political dialogue si la kadam ni si ko in ji kai ri bane no moi shu kam na gi dam ni si is fair ji le gi dre ba hoi tati si gi matang ku gi militants army ma se do no moi kam na ne no moi ka pele si is fair to re adi matung da suspension operation la ni madu political dialogue la kadam ne how is shoes you actually she is very tauti akoi si total confused ba moi India government ke steps soi ri bane sequence ma soi ri ba aina hajebadi militant se 2000 muktani moi asam pal absorb to be ai asam regiment absorb to be ai moi gi damang ta tongan ke ma hang to thambi ai ba masi su dok to na hoji akoi India government se moi ji akoi moi gi khulai woni seasonary ne ba masi yam asoi ba moi hoji Indian government haying long term planning da moi sina out of hand or ganda ne moi adugi point to realize dor khini aduga check to matam de ground rule sigi moi do's and don'ts me am leri madu thela thamgodam ni moi checklist am semgodam ni yam samna checklist to de moi check to matam da aduga masimati am chuma bwafam ni impactive de chahi mangda moi gi digm yawi man haiki ground rule da ground de moi camp sing je game sing the seller kanamu yeng tie hotel IMPHAL natraga manipur ki bucket holder moi lunch na dinner charaga sign tha khuding sign tawe maside shoi ri bane akoi manipur ki shoi ri base kwai dai shoi base adu ne ba akoi ji pukchen seng na thabak tok da ba pukchen seng na thabak tok police yo du mangai mai dai ni dana police ro amo ro akoi pukchen yam seng de maside pukchen seng de ba thoi ngatani aluga aroi bidai ni hygienic ba bana hojik kano si Iran ki Israel go war tori base Israel le pick problem china yengo mugi mathong na se 7 friend moina sugni ba lan se 7 na di taret ne ba mamai taret mi kaulup taret ke song country taret ke song rib ne ba aduna pick problem china Iran si lotion ge hantak tawi aduna Israel support tori base Syria ne Lebanon ne USA ne ado ngarang nan Russia na oji America da haikre no sida kuthara kani hen involved organo na aduga moigi conflict sigi di yam complex way aina ode da haira kamati chaba mi nate adugi tika aina comment piba aduga multifaceted issue haktani moi historical gi deep ro yam leye ba ko masi lotion gi haiteri comprehensive way but diplomatic approach na way ngone ba akoina masi Israel problem sisu magi maring ma thona sidi world na walls ni even ever mo koin tok thabose aduna finally di Israel bu mathi piba chaw khrobe leba no bo ngam da gi pibam de lady sini ai wafun ji hajaraga hojiki game ship to bose moin hojiki am kan hari basi na khoina land grabbing se akhoi lamda henjelakanu adu ati na khoi hen khudung thiba naga na wan to ri ba ko adusu kuki sing se moina kuki kanon asana central force na moi kuki de mateng to bunina manipur maite su against or naga to di masi yam chaupa conflict se tampak da su masu hil de su wa puya ba adu aroi bam di lakhini
ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯐꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯕꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7 ꯔꯤꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ MHAꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝ 8ꯁꯦ ꯔꯤꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯨ ꯀꯦꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯋꯥꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ 15ꯃꯨꯛꯅꯦ KNO UNFꯗ UPFꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ at one group 12% ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ 100 ꯂꯩꯕ 50 ꯂꯩꯕ 19 ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯀꯥꯞꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯖ ꯐꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖ ꯐꯦꯌꯔꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯥꯞꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯕꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅ ꯋꯥꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯕꯥꯅꯤꯗꯤ ꯄꯤꯁꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯗꯤ ꯄꯤꯁꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁꯇꯨꯔꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯂꯧꯃꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ एविडेंस लेगेदा हौरिबसिंगसिगी लीड तौरिबा ITLF पु हारसु नत्रगना अतोपा ग्रुप मोय MLA सिंगसुबु हारसु अखोइदी सुना हाइबदो अदुम चचरगे हाइबने अदु हाइबे आथरसे करिनो अदुम ताकपदि मखोइना इल्लगा मखोइना चपने एवरीथिंग हैज बीन orchestrated by sune को अदुना सुगी legitimacy से कदाइ लेगेने हंगजरई से तेगी नतेदा मोइत्रा मोइसे तोखाय लेरमे मोइसे KNF से अनि हम थोंगबो थोगलइनेबा तोखाय लेबजे पुंजलन बिबगी पोट अमखक यौरेबा अदुगा माओइस्टका नत्रगना कनोगा नेक्सलाइट सिंगसिगा मोइ मसिंग यामिनी मोइगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नत्रगा सीजफायर तोंगनबा लेब्रा अदगी मुंबई गैंगस्टर मैं सासत मेहता का लेरंबा मोइ नोंगै पाइबा ग्रुप माकनी गैंगस्टर ने गैंगस्टर सिंगदुगा सु तोंगनब्रा सस्पेंशन ऑपरेशन तोंगनब्रा यानब्रा तोंगनगिबा लेब्रा इंडिया की हिस्ट्री दा अदुगा सोमदा लेरिबा खोगी सिदा लेरिबा सिंगसिदा निंगतंबा फंगगे लाल होरिबा कांगु सिंगसिदी खरा मन कोई वारी सानरोयने लेरी खरा म से फॉर एग्जांपल NSNIM थोले वारी सानरी कोइरे सानबको अदगी UNLF की कनोगी पाम्बई ग्रुप की होजिक वारी सानरी को मोइदी इंडियन आर्मी नोंगै कापा गाकनाबा नत्रगा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स अदो मोइगी पॉलिटिकल डेस्टिनी अमा तालेबा निंगतंबगी पोरमा अदना मदुगी प्रोसेस टू इंडियनबा अदे सॉल्यूशन प्रोग्राम हाना अखोगी सिस्पेयर तोंनरगा कनो तौबुदि यायबा अदुगा हारिबा कनो सुगी मेंटेसिंग से मोइना पुंजललगा सिलिसे मयामना हाइनरिबा प्रॉक्सी ओइना सिनरिबा मखोइसे अखोगी लालहौबु सिंगसि नमधनबा से लालहौ हाइजबदि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट तौरिबा वारी सासी आद्रिबा सिंगसि नमधनबगी दमक्ता मोइना सिनरबा हाइबसिगी याम सिंगनाबा अमा अखोइदा फावरइसे अदुगिनेबा करिगिनो हाइबदा अखोइगी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट तौरिबा सिंगसिदि करि हाइगेदा मोइसि यूनाइटेड नेशंस की को
Geneva Convention ki Article 3 in ba yauri United Nations ki platform da chatlaga wangang ba yauri decolonization kano committee na malerame hojikti maming ama on grabani adulai du da khoi decolonize tawgadabani haibagi issue mayam ama thangalaga ada area da horakpa pot ni na adudi kano ne ba adudi makoi thengnaba tabani aduga peace talk tawge haraga su moiga tawnaba da NSNIM ga tawnaba da kaim kaide kaigino do makoi political purpose am yaur na madugi negotiation tawnaba dudi adum chathabani aduga UNLF ka tawnaba da kaim kaide makoi su political kano ama chathar aduda political demand sungai leitaba fly pai khara tawraga gari dagi lut tawdana kotana tawraga leiba moi khoi masen pun si sungai ataba nomai afafa ma Burma do moi di Burma dai su lakpa me am yaramni na moi dai fly me am pusela caption do me am sibu kano suspension of operation da thamise sikari maram gi no ina five sunam na aduga stage da India government na kem tra mari sigi hala cha moi gi maintenance ki charging me am lerim gani ko aduga moi the piece is 6,000 rupees per head na ko mi kana che lising ani sani sigi paraga di 1 crore 32 13 crore 20 lakhs hena nate 1 crore 32 lakhs ki maya se tham na charging to ko subject to correction ai calculation se kitang sorum su ko aduna asuk yam paisa charging toraga moi thamba aduga moi thamaga pharadi phaba chokot pada thindare chokot pada every developmental project packet passing se chu sapu manung da su khoina tajabada khogi tika tawri sing se moi percentage loi ka group khudimakki haidi sudi yoriba kanu khudimakki moi magi area sida loina moi gi khoi development waki pot sing sigi loina kakthaiba chu sampur sokhana bo hona bada moina thindana bagi macha ama oye adugi pot ma ama leigre adagi highway looting adagi ma ama adum pandrasu ma am khana receipt phoka ga pibu ma ama yarobani ground rule da yate habadu ngaktane ba sai khoigi santana habi gibida moi da yari se moi da 20% have it 20% out of 120 ko moi si keno da suti lo ba mai mjat pe ya ba ado if in case officer ma ground the orin ko officer ma moi yo ba kharza wa officer ma taw tar ga di magi guard wena khulai chu phong na di pai ba da ba khulai di pura ga thadok pa ya ba gi pot adum tawe ba ado kem ngak se da ba khulai kra moi da pi ba sugi kem sing ngak se na khulai kra aduna tram ni si de pikhala di khulai do kyam yam mani aduna hujiki India ki karam loda karam ba parada kano policy hoi policy du da har su karam ba kano da hojiki kano se khulai pai ba group sing yo khalaga khulai pai ba group sing duga akhoi political gi oi ba moi gi demand wari sagani kai se karam ba parada karam ba laimai da India gi yaw gi kai se ai akhoi su hangning e thining e ko peace building gi method na mani aduga peace building sida sigi tawri siri ta sing na manipur se tokai ta halage thugai rage haibagi concept ma khak yaw ma le kai gi no bada akhoi sida changam ba multinational company ma ma thau gi explore tong na ba changam ba adagi rare earth minerals ki matang da lokthuk na ba changam ba mayam se akhoi gi jat naidna naga hai lete matam du de ku ki lete maite lete activists sing sina punna thoga adu against against protest tabu dagi moi chang ba de wana to changa ki da bo yaw hai ta adu ma mayam du akhoi se machoi taradi hoji chang yar se kana kra chang yagi ahom khudi makta aduna moina anytime explore togera oil explore togera nataga rare earth mineral chingsi explore togera moina moi independent da mokoi makutta leiramina adugumba singdu plan tongna ba haidana hoi politician singdu makna ti ora moi bu influence tawngam ba akhoi multinational company gi kano singsina moi de influence tawraga politician singsida tawraga adugi policy du somdal ahalabra manipur se machet thugaina ba balkanize tongna ba adugumba idea ama thogla abra aduna su hi semi bra ha se yam toina hangna rei ba hojik khakta chu hene hangjala rei se masina ne na id adumaina thamjage aduna maram oraga su game hojik ki habi bi adumaina kano mafam amada mafam hai yama ba mafam ani da ai kene fa ma UPA fa ma phamaga moi sing do khoi leibi security force sing na cordon torga hai di game manung da kam gera ngai santana habi gi do even first mark ai do di id mirak oi binga sai da bok thamaning di khara lapa kano mada ka battalion gum ba sing da admaina thambana chum gadra hai gi admaina ai ngon da phaujabu ni aina phongdok cheri okay am ngai jam phasan thambi gre ai lo shilapa conclusion point se
ओजा शांता द मक लाक्चरगे ममांग द सोखोगी सुगी ग्राउंड रूल थुगाइदा बगी मतंग से दुम फोंगदोनरगा सु लाबनी हेना सु दुम खंगगा सु लेरबनी नैनरगा सु लोइबा नारोय दबा नैनरगा सु दुमक लाबा पोट अमा खंगनी ग्राउंड रूल थुगारा कांदा खुगी लेरिबा ग्रुप ता दुमक सपोर्ट तोबा मानबगी पोट अमा खा खुगी हंजन लौखलक स्टेप्स से मैम उनरबनी ताइबसे कोई हानदगी सोना सेंटर ना कोई कुकी ग्रुप ता कोई इनडायरेक्टली सपोर्ट तवे हाबगी पोट से असुमक कोई सेंगा लेरमद सुम डिटेल्स सुम लाकदर बा पोरम को ले हौजगी शूगी ओइबा पोट सुम खनरगा लेबा मणिपुर की थोइबा क्राइसिस सिचुएशन हाबगी पोट तदी लाक्तबा हाबा तारे मसिदा हाना कोई कैंप सिंग से कोई मैदे डोमिनेटेड एरिया सिंग दा लेरमबा मतमदा कोई मैदे सिंग दा इरांग हौरकांदा कोई मुखोगी बटोंगान बा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की कनोदा कोई मैदे सिविलियन मैम हाटख्रबनी हौसिना अमुक नागा डोमिनेटेड एरिया दा अमुक थमकनी हारिबसिना अमुक करंबा अनोबो मखलगी अमुक खुगी इशू लाकनबा क्राइसिस लाकनबा होनरिबना हाबा क्वेश्चन सु याम थंगनिंगाय बा पोट अमा खंगनि ओजा शांता कमाय थमिनी अखोगी नेवा साये सु केमगी वरी गक नते बसे एनी लालोबा जो हायागुम जे मिलिटेंट हारजनेवा लालोबा हिदे मु तोंगान थमग्राजे मसी आइना लालोबा हाइजे तै नते अखोगी हुजिक लेबा कॉन्फ्लिक्टसिना अखोगी कम्युनिटी बेस लानमी लोइ लेनामनिना को अखोगी तसेंग यावल की दम मियाम की होनबगी दम निंग तमगी लान ओबो चक्रबदुसु दो मोजेति कम्युनिटी बेस ओलाबनेबा अखोगी समना हाबदा अखोगी हुजिक लेइसे मणिपुर की होइना इंडिया गवर्नमेंट म्यांमार द लेयन हाइरिबा मोइना दि मिलिटेंट ने हाइबा अखोगी ओइना सोवरेन नेशन अमा तालिबा खुलाई पाइबसिंग से सीजु अदु मोइना मिलिटेंट ने हाबदे अखोई कम्युनिटी बेस ओन बे टाइप ता लाके तौरेबा मरमदी कहीं मसी लालोजिंग से 50 years है लान थेंगनाराबा अदुगुम्बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का हायर से मीगा थेंगनादुना तबको कॉन्स्टिट्यूशनल वार अमा चथरक हाइतारेको मसिदा नमधनब होनरकपदा तोन ममोंदा खुलाई कापनागिबा खोनगिब मैमदुदा कम्युनिटी लाइन दा नोमते अटैक तौगिदे है खोई हाना मसी कावरोइदबने कम्युनिटी लाइन दा अटैक अमता तौगिदे याइको कम्युनिटी लाइन दा तौगिदे ओनली मरकता आईएम का खरा मुगनाबा खरा लेरमगद्रा अदुगी एरिया कॉन्फ्लिक्ट लाको मतमदा वारी सानारगा हंदोनगी मातने मसे वाने खबर दा थेंगना वाने को आइने यावरब नते को अमुई गोने चार सोंग तोक्सलकनी हदे ngасai खबर दा थेंगना वाने मसे सोमदा सी तौरे अदु कामजोंग दा दु तौरे खरा थेंगनारे थाइनारे मतेंग पांगनारगा सोवरेन नेशन मै दा मतेंग पांगने हुजिक लाइबा आर्म ग्रुप की मॉडल जी पूरा तोंगानबा मॉडल अमनेबा हुजिक लाइबा आमसी करम काने होरके हाय कांदा करम काने होरई हाय कांदा 1970s 80s ता कुकी की कांगू से कुकी नि हाइजब कांगू सिगा मी तरांगा कुन खतंग लेबा कांगू गा सु तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यारगा तोंनारम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से नो मै कामना गेरा कामना रोय तो खरो मसिना मदुगी नुमितुदा पर्टिकुलर डे दुदा कम्युनिटी बेस खुलाई पाइबा लिंकट खरा बनेबा इंडिया ना सिबा काउबिनोबा अखोई एनीथिंग डिस्कस तो कांदा अखोई हुजिक लेबा केनो से मिलिटेंट की प्रॉब्लम से अखोई की कुकी ने हाइजब जे मोय यदि एवरी प्रूफ कुन की लालो ले हाउकी की ग्रुप वाईफाई की ग्रुप पाइके की ग्रुप मार की ग्रुप मसाम से लालो लोय ले कम्युनिटी बेस लोय लिंक करम ने हंद की लान जिदा मोय अखोई लान थेना मतम दा उनका मैते की लेबा साई इवन साई सोवरेन नेशन तान ग्रबा कांबुदो मखोई बाउदा साई जिरिबा हमदा कैले तौ कान मोय G5 ने तौरिने अदु न तौरिने यूएनएल पामै तौरिने यूएनएल तौरिने हाय कान अखोई मोय खनरक कामनरक मतम दा only village defense force to adu bauda even aram bai bauda maitei centric sai militancy natraga militia gi type da india government brand tawna opportunity ma padan phangram ne sida ko masi oi kauroi dam ne ba sigi sugi game je further extension of ko arming and disarming and creating enmity between communities ne was community line da with the help of gun power kai mangi no haya kanda अखोई जो जिगले इबा कंडीशन जिदा गवर्नमेंट ngasi जुनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेरिबा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की लानमी मैम सिना मखोइना अखोई की मी सोको मतमदा थेंगनारत्रमनिना अखोई की मी सोलकने नुवाई तबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिना अखोई द फावलनिना मोई की ngasi लम की ओइबो प्रॉब्लम जे इंडिया की आदिवासी आइदि ट्राइब सिंग द पीरिबा दुगुंबा लम की फैसिलिटीज को लैंड रिसोर्स ट्राइबल रिसोर्स ट्राइबल की ग्रेजिंग एरिया लेदना को मोइद पीरिबा आर्टिकल 371 सी 371 अदगी असोमना कंदा 5 शेड्यूल सोमना 6 शेड्यूल वरिबो बको सिगी एरिया में हमजिना कॉन्स्टिट्यूशन जिना पीरिबा ग्राउंड में हमसी अपॉर्चुनिटी होने लौर कांदा मसिदा कम्युनिटी बेस लानमी लिंकट पगी चांग से
Northeast India is the yam angle. Masigi Paraza, no Modi, I know the Ijo, Chhattisgarh, Natraga, Jharkhand, Natraga, Andhra Pradesh, Soy in a Moyi tribes in the Tamakineva. Soy in Tamakineva, Masigi tribe to Moyi tribes in the Tamakan, the Digo, India, the Kanglang Moyo, Machin, now I can own I like the thing. India democracy say it will not run beyond 100 years because the constitution is based from the British. It has been taken from the British. India the merged Toriba, Asagi Kenomam say, state ma'am, sovereign state sings there. Masigi Oiba, ideology do the same give India constitution, not Tabnina. British ideology, the central India got the same give India constitution never. Whereas Goa Gumse, Nasai Portuguese later may have India the merged Togiba, Akoi Manipur Gumse, suddenly merged Togiba, JNK merging cannot dominate Ogiwari, Moi Leoson Givari, Hoi Kange, Arunachal Kamai Loxali, the Dalai Lama Kamai Lai, Hoi Kange, Meghalaya Kamai Loxali Kange, Assam in Tona Kamai Torime, Homes in Kange. Other Shigi culture adapt culture, politics, Simam, say Indian constitution, is the local centric when a Yawi Deva. Aduna. Think India higher go one country one nation but different law never Indian chalai se aduna maramo ekanda community based sugi oigera amagi oigera community ki lanmi se yamna openly operate torokani future da hena su torokini se dagi maramdi kuki ki lalo sing se kuki ki ne hai ba militant sing se they have successfully written letters to government of India or political parties that these people should be given the ticket of election. There is no democracy between them. Say, Akoy, cannot money the labor, Kamumtana, Natraga, China, the Sakran lady, losing the Nomata, SHANTA ticket PU and Iraqprana. See, biren ticket PU and Iraqprava. It is the power of it is their power. Indiagi, sovereign nation, labor, India, Moga, Pulaga Raz, the of the Moigini, Akoy sovereign state, Tan, Lagram, Neva, Sika Musina. Somna Gangi Gamus no kind together. Indiagi Manunda, Akoy later, Willam say, Akoy tribal rights, Sigin Namada, Akoy community angle, the Akoy numbers, Sakataya, the Shemapa. Adu makulai bai bane ba aduna ani ji khena ji yengana India na designate toriba thamaiba jaga sing se si je moina even tamorin guna haiba dagi aina kitang handaraga mu state se break up mak tawda tar su ko community line dadi they are going to divide our land they are going to break up the idea of sovereign nation in Manipur se 2,500 years sovereign nation amu oina me have se sigi idea si tribe sing ne ya da se yaning da se si da moin hena provoke tok salaga khulai pisal laga paisa pisal laga kem sajal laga apunma Manipuri wakalan je makoina thuga ga lengak nuai na se mana maybe Manipur may not break Manipur maming se Manipur ama oina leibdi yai adubu they have already divided in community lines and this impact is going to happen in Chhattisgarh Uttarakhand Andhra Pradesh in near future si soin torokani yengo because masi lalobugi problems in India da spread torokaneba awa ai loselak pada ko tentakna wang haijaram geba Kashmir gi lalobusi ga akoi gi masi akoi governor his excellency ai tare ko yam respectfully if he is looking Manipur comparatively to Kashmir it's a different story Kashmir de level laloba natraga khulai pai basing sidi Pakistan na tharak paneba masi da moina paisa pizeraga suicide attack to adu to the Lagana, Adumina provoked over Yarambia, Sea Lamsida labor, Laloba, Natraga militant sings the city canonate, Magi or Canonateva, Hoye, Atopa state, Tagitarapa Mina Teva. She lays a Makalani lays, Amana Canano, 2,500 years the Himila group never. Sida Nagagilam, Kukigilam, Adugilam, divide or say after we have joined Indian Union, only after the Articles of India has been implemented, only then Sigilam Giwarisela never, Simamang the Lam Giwarisela Deo. Unique history, Aduana, Akoy Manipur, unique history of the high is a collective Manipurama with the loving and brotherly nature and livelihood of all collective effort, collective economy. Hazikti Adu Moina divide Togram Neva, Aduga, Moina Kashmir type the Namdani, they have already sown the seed that Cookie, you belong to Manipur as a Moina Utkimne by signing SoO. Militants, you belong to Manipur as a Moina Utpane, Aduna, it will be very difficult for government of India. Moina suppressed over that. Matam Sangane, political worries and I was in a Manipur may not break, but internally
it is already divided and they are going to divide more. Akoi state ki leadership sina sugi kem sing sing asa ina haibu tumaina legally mafam chaba mada under some command tham da ta di ko atopa khulai private la lo su ano boy pe ari boy ram pe moi su moi behavior ro tau ga kani haibu pot se akoi hamda ki lan ji da ugram ne na ismain tham jai. Okay, yam okay ba mo haibi aina aroi boina yam thamoi chok bo afam mdang panjog ge handak handicap oiraba isa Abdul Qadir ma handicap ni ma mi mapum phadaba ishone sema bu soinai raba mi ambu in human oiba mongda punchi lo sen ge ba se universal declaration of human rights article number 3 sigi matungina mi amagi hingbagi right lei magi liberty lei security lei landam chida life hingbagi right su leitre liberty ning tamasu leitre ning tabadi chathok jasin tobudu le aduga akhoi ji karam matam de security leitabna akhoi ji karam de punji si loini ju khangdreba masi leiriba leiba ki phamnai ba mayam sina hauji de mi phamnai ba leiba leitaba difference to it make no difference now aduna akhoi praja si lega ki mapu mapyaw everything akhoi ji kamai to leiri ga ji kitang khanda biraga adudu ki mathakta akhoi praja masel se yam nungsina na mana amani mana jati amani masing khaduk na khoi punchi mioi bu mapok se brahma hongna mapok pangamti hainari bani yamna atangba mapok ne ba adu masi mi amagi minung si leiba adu dignity thamba magi mon da kitang minung si pokpa se akhoi ama mor su masi mata ai ngasi phongtok se ke aroi be sida aduna akhoi nungsi chanan leiba se ngasi nungsi chanan leiba se manipur yam wale thamoi si adu akhoi si mi mana je be bha tong na tabi mong si masi afa bakudam na ti haijara ga iwa punje do sinjaki. Okay, yam bhasan thabi kre babung na so khoi gi lai ba ngasi ke topic naga gi lamda su camp thamba yaroi haba topic sida khana ne na badai khoi gi lai ba mari lena ba authorities sing na khoi gi hausi ki lai ba pot se yamna clear oina yengbira kanda lokhatpam thokpa steps sing se lokhat tara gadi masina kari weba situation tholakani habegi pose masisu khanthaba ma change aduga hana dagi leminaragli ba khogi peaceful coexistence da khogi hana dagi so hongna khogi community karagi marakta khogi thazana bagi trust isu leidi bani maram aduna hariba pot se hena pakthok sauthokna bagi thabak se khoi tobidana bagi matang da so khogi marilena ba khogi authorities sing na so lokhatpam thokpa steps sing lokhat biya ba afun duga loina ngasige dalok ki thoram se matang se da loshin jare khogi thagachari oza SHANTA oza RINKU amadi pabung SARAT ishagi sinba camera kaitok piraga saru yabe bagi damangta madas da North East Windona sandok saba North East Relocation jare ming tabiriba singbo muka hanna khurum jare. Welcome to Uttaranchal University.